Ese wabaruzi ko isaha n'isaha mu karere k'ibiyaga bigari hashobora kurota intambara ikomeye cyane igahuza ibihugu nyuma yaho bimwe mu bihugu by'amahanga bitangiye kumena ibirwanisho biremereye muri kano karere? Tekereza indege zitagira abapilote cyangwa se drones zigera ku 5,000 zimaze kugera mu gihugu cy'u Burundi zivuye mu Bubiligi. Tekereza ingabo 50,000 zateguriwe kugaba igitero simusiga ku Rwanda. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'amakuru akomeye kandi yizewe yerekana uburyo Perezida w'u Burundi Perezida Ndayishimiye aherutse guhamagarwa igitaraganya n'abaperezida babiri bakomeye muri aka karere, aribo Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na William Samuel Ruto wa Kenya, bakamuburira ku mugambi mubisha amaze igihe acura wo gushaka gutera u Rwanda no gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ni inkuru irimo abambari benshi: Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afrika y'Epfo, Angola, Tanzania n'umutwe wa FDLR. Ikaze muri iki kiganiro, reka twinjire muri risesengura ryimbitse. Tubakuzi bacu rero, inkuru y'ingenzi iri guca ibintu mu rwego rwa diplomasi ni perezida muri aka karere n'amakuru yizewe kandi akomeye yatangajwe n'ibitangazamakuru bikomeye birimo na Bwiza, abikesha abantu begereye cyane inzego zifata byemezo z'ibi bihugu. Bivugwa ko umugambi wa Perezida Evariste Ndayishimiye wo gutera u Rwanda utakiri ibanga, ahubwo wasakuje cyane ku buryo wageze mu matwi y'abakuru b'ibihugu by'abaturanyi, bituma bafata icyemezo cyo kumwikoma mbere y'uko akarere kose kinjira mu kangaratete. Amakuru yizewe avuga ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, umwe mu bayobozi bafite uburambe bukomeye mu bya gisirikare no mu buzima bwa politike bw'aka karere, yafashe telefone ahamagara mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Muri icyo kiganiro kitari cya gicuti na gito cyangwa na gato, ahubwo cyari cyo kumukanga no kumwereka ukuri, aho Perezida Museveni yaburiye Ndayishimiye amubwira amagambo akomeye cyane. Yaramubwiye ati, abari kugukoresha muri uyu mugambi wo gutera u Rwanda baragushuka. Museveni yagiye kure, amwumvisha ko amaboko y'amahanga ari kumusunikira mu rwobo kandi ko ingaruka zizaba mbi cyane kuri we no ku gihugu cye. Ntabwo Museveni yagarukiye aho, yakomeje amubwira ko uwo mugambi azawicuza byeruye. Igikomeye kurusha ikindi muri iyi nkuru, yamubwiye ko niba koko ashaka ko ubutegetsi bwe Igitega ni Bujumbura burangira nabi, yatinyuka agatera u Rwanda. Aya ni amagambo akomeye cyane abwiwe umukuru w'igihugu, kuko asobanuye ko intambara ashaka gushoza cyangwa gushoza mu Burundi ishobora kumukubita inshuro igasiga isenya inzego ze zose z'ubutegetsi. Perezida Museveni yasoje yihanangiriza mugenzi we, amumenyesha mu buryo budaca ku ruhande ko akarere k'ibiyaga bigari n'Iburasirazuba bwa Afrika cyangwa n'Uburasirazuba bwa Afrika muri rusange kadakeneye izindi ntambara. Aka karere kamaze igihe kinini mu bibazo by'umutekano muke, bityo kongeramo indi ntambara ihuza ibihugu bibiri by'abaturanyi byaba ari ukuroha miliyoni z'abaturage mu kaga kadasanzwe. Ku rundi ruhande, Perezida William Samuel Ruto wa Kenya nawe ntiyicaye. Amakuru yemeza ko yahamagaye Perezida Ndayishimiye mbere y'uko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agira uruzinduko rwe rwa vuba aha mu mujyi wa Ouagadougou mu gihugu cya Burkina Faso. Ikiganiro cya Ruto cyari kirimo gasopo ikomeye n'igereranya rya gisirikare ridasanzwe. Ruto bivugwa ko yeruriye Ndayishimiye ko mu by'ukuri atazi u Rwanda uburyo rukomeye. Ruto yamubwiye amagambo akwiye gutekerezwaho inshuro nyinshi. Yamubwiye ko natinyuka gushoza urugamba ku Rwanda mu minsi 3 gusa, no kuvuga amasaha 72, intambara yaba itakibera ku butaka bw'u Rwanda, ahubwo yaba yimukiye Bujumbura. Yewe yamubwiye ko iyo minsi 3 yashira Ndayishimiye ubwe arimo guhungira mu gihugu cya Tanzania ahunga umuriro w'ingabo z'u Rwanda. Kugira ngo yumvishe Ndayishimiye ubukana bw'igisirikare cy'u Rwanda RDF, Ruto yamuhaye urugero ruri rwa hafi. Yamubwiye ati, nibuze ukuntu abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeye kandi barwanije ibihugu n'ingabo mpuzamahanga, menya ko ingabo z'u Rwanda zikomeye nkabo inshuro 100.
ibivuze ko niba Burundi bwarananiwe guhangana n'ibibazo byabwo by'imbere ndetse niba buzi imbaraga inyeshyamba zikoresha muri Kongo, bugomba kumva ko igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda kiyubatse nka RDF gifite ubushobozi budasanzwe ku buryo kukigabaho igitero ari nko kwiyahura. Reka noneho twinjire mu buryo uyu mugambi wapanzwe, dore ko utari Ndayishimiye wenyine. Ni umugambi uhuriweho ibihugu byinshi ndetse n'imbaraga z'amahanga, by'umwihariko igihugu cy'Ububiligi. Amakuru agera kuri Bwiza dukesha inkuru yemeza ko Ububiligi bumaze igihe kirekire buha Burundi umurundo w'intwaro zikomeye cyane ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bihambaye, hagamijwe kuzabyifashisha muri uyu mugambi wo gutera u Rwanda bagakuraho ubutegetsi buyobowe na Perezida Paul Kagame. Muri iyi minsi Ububiligi bwareruye bugaragaza ko bushaka impinduka mu Rwanda. Buruseli yasabye ubuyobozi bwa Gitega kuyifasha muri uyu mugambi ukomeye cyane. Ubuyobozi bwa Perezida Ndayishimiye bwaje kwemera ubushake cyangwa ubusabe, ariko busaba ko kugira ngo uyu mugambi uzagende neza bagomba guhabwa intwaro zigezweho ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere, izi tuzi nka air defense systems. Mu Rwanda aho ngira ngo murabizi turazifite, mwarabibonye neza cyane ubwo abari Goma, ubwo Imuventura yafataga Goma cyangwa yari kurwana ishaka gufata Goma bashaka kurasa mu gihugu cy'u Rwanda, ngira ngo abanyarwanda twarabyiboneye n'amaso yacu. Rero ubu n'ubwirinzi buhambaye kugira ngo intwaro z'u Rwanda zitazabakubita inshuro batararenga umupaka cyangwa batararenga n'umupaka. Igiteye ubwoba kuruta ibindi muri aya makuru nuko Ububiligi bwahaye Burundi indege zitagira abapilote, ubwo ndavuga drones zibarirwa mu bihumbi 5. Izi drones zahawe Burundi si zo gukina, ni drones z'intambara zishobora kwifashishwa mu kugaba ibitero byo mu kirere ndetse no gukora iperereza ku bibera ku butaka bw'u Rwanda. Uretse izi drones bahawe n'imbunda ziganjemo izirasa kure cyane, artillery cyangwa long range artillery, ndetse n'intwaro ziremereye zigomba gukoreshwa mu gusenya ibikorwa remezo. Mbere y'uko Ububiligi buha Burundi intwaro zigezweho, bwabanje kuboherereza intwaro nyinshi zari zimaze igihe kirekire mu bubiko bw'ingabo z'Ububiligi. Kugira ngo uyu mugambi ushyirwe mu bikorwa, amakuru yemeza ko igihugu cy'u Burundi cyamaze gutegura ingabo zibarirwa mu bihumbi 50. Tekereza ingabo ibihumbi 50 zishyirwa ku murongo w'urugamba. Ni umubare munini cyane w'abasirikare Burundi bwateguriye kwinjira mu ntambara yo guhangana n'u Rwanda. Ariko se kuki Ububiligi bwinjiye muri uyu mugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda? Reka dusubire inyuma gato. Ububiligi bukomeje gushyirwa mu majwi muri uyu mugambi nyuma yuko muri Werurwe umwaka ushize 2025 u Rwanda rwafashe icyemezo gikomeye cyane cya diplomasi cyo gucana umubano n'Ububiligi. Icyemezo u Rwanda rwafashe cyaturutse ku mpamvu zikomeye zirimo gushinja Ububiligi kurutesha agaciro, aho leta y'u Rwanda yeruriye Ububiligi kavuga ko Ububiligi bugira uruhare rubi kandi rufite amateka mabi y'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. U Rwanda rwashinje Ububiligi gufata uruhande mu makimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi bujya ku ruhande rubangamiye u Rwanda, rugakwirakwiza ibinyoma ndetse rugashyigikira ifatwa ry'ibyemezo bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'akarere kose muri rusange. Ibi nibyo byatumye umubano ucika burundu muri Werurwe 2025, bityo Ububiligi buhita bushaka uburyo bwakoresha Burundi ngo bwihorere cyangwa buhirike ubutegetsi bwa Kigali. Uyu mugambi ntabwo uri gukinirwa mu muhezo gusa hagati ya Gitega na Buruseli, uvugwamo ibindi bihugu bikomeye muri aka karere ndetse n'imitwe yitwaje intwaro. Amakuru yerekana ko uyu mugambi uhuriwemo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibihugu nka Angola, Afrika y'Epfo na Tanzania, ndetse icyemeje amakenga menshi cyangwa igiteje amakenga harimo n'ubundi n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Reka tubanze tuvuge kuri FDLR.
amakuru yerekana ko Burundi bweruriye Ububiligi kugira ngo uyu mugambi wo gutera u Rwanda uzagende neza mu buryo budasubirwaho. Ubuyobozi bw'Igitega bugomba gufatanya bya hafi n'umutwe wa FDLR. Ndibutsa abakurikiye iki kiganiro ko FDLR ari umutwe ufitanye isano ya hafi n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Uyu mutwe ukaba usanzwe ubarizwa mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rwakunze kugaragaza ko Burundi bwakiriye abarwanyi ba FDLR ndetse bukabacumbikira, bukabaha n'ibikoresho. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe afite uruhare rukomeye muri uyu mugambi. Amakuru akomeza avuga ko Tshisekedi ateganya gukora uko ashoboye kose yifashisha ingabo ze n'abamufasha ngo yisubize imijyi y'ingenzi ya Goma na Bukavu. Twibukiranye ko iyi mijyi imaze umwaka urenga yigaruye n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23. Tshisekedi ashaka kwisubiza iyi mijyi kugira ngo azayifashishe nk'ibirindiro bizakoreshwa mu kugaba ibitero ku Rwanda. Umujyi wa Goma uhana imbibi na Rubavu mu Rwanda, naho Bukavu igahana imbibi na Rusizi. Ibi bivuze ko kongera kugenzura iyi mijyi byahurwaho ingabo zashaka gutera u Rwanda ziciye muri izo nzira nkuko babyizeza mu mugambi wabo. Ntabwo ari byo gusa, kuko no mu magambo ya diplomasi harimo gukorwa akazi katoroshye. Amakuru yemeza ko ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi bwana Terence Ntahiraja amaze igihe kinini ahuriza hamwe abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baba cyangwa baba barahungiye mu Bubiligi no mu bindi bihugu by'i Burayi. Uyu mugabo arimo kubakangurira no kubashyira hamwe kugira ngo nabo bazifashishwe muri uriya mugambi, yaba mu buryo bwo gutanga amakuru, gutera inkunga urugamba cyangwa gukora icengezamatwara rigamije guhungabanya u Rwanda. Kugira ngo rero twumve neza ibi bintu uko birimo kugenda, ni ngombwa ko dusubira inyuma tukareba igihe uyu mubano mubi hagati ya Kigali na Gitega watangiriye. Uyu mugambi uhambaye Ndayishimiye afite wo gutera u Rwanda uje mu gihe hashize igihe kirekire umubano w'ibihugu byombi utameze neza na gato. Ibibazo byatangiye gukomera cyane mu mwaka w'2015. Icyo gihe Burundi hadutse ibibazo bya politike bikomeye byatewe nuko uwari perezida w'icyo gihugu icyo gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yatangazaga ko aziyamamariza manda ya gatatu. Manda abatari bake mu Burundi bemezaga ko inyuranyije n'itegeko nshinga n'amasezerano yarusha. Ibi byateje imyigaragambyo ikomeye ndetse biza kuviramo igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi ryapfubye muri Gicurasi 2015. Ibibazo byagize ingaruka mbi cyane ku mubano mwiza wari usanzwe uranga u Rwanda n'u Burundi. Kuva muri uko kwezi kwa Mata ndetse na nyuma yaho mu mwaka wa 2015 u Rwanda rwabonye isunzu ry'impunzi z'abarundi zahungaga ubwicanyi n'umutekano muke mu gihugu cyabo. U Rwanda rwakiriye impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 70. Muri izi mpunzi harimo abaturage basanzwe, ariko harimo n'abanyapolitike ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bari bararwanyije manda ya gatatu ya Nkurunziza, birangira bagiye mu buhungiro mu Rwanda. Kuva ubwo leta y'u Burundi yatangiye gushinja u Rwanda ibirego bikomeye. Bwashinja u Rwanda gushyigikira no gufasha abari inyuma y'umugambi wapfubye cyangwa bari inyuma y'umugambi wapfubye wo guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza. Uko imyaka yagiye ihita, ibirego byarakomeje. Kuva mu myaka 2 ishize, leta ya Gitega yakunze gushinja Kigali gutoza ndetse no guha intwaro inyeshyamba zo mu mutwe wa Red Tabara, umutwe ugaba ibitero ukaba urwanya ubutegetsi bw'u Burundi uvuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yose n'ibirego leta y'u Rwanda yakunze kubitera utwatsi yivuye inyuma. U Rwanda rwakomeje gushimangira ndetse rugaragariza amahanga ko nta nyungu n'imwe rufite mu kwivanga cyangwa guteza ibibazo mu buzima bw'imbere mu gihugu cy'u Burundi. Ahubwo u Rwanda rwakomeje gusaba u Burundi kwikemura ibibazo byabwo bya politike by'imbere aho gushaka urwitwazo no kwikura mu makosa rukayashyira ku bandi.
mu kwerekana uburyo uyu mugambi utakiri ibanga, reka tugaruke ku magambo ubwe Perezida Ndayishimiye yagiye atangaza mu ruhame cyangwa mu bitangazamakuru mpuzamahanga, yerekana ko intambara n'u Rwanda ari ikintu ashyize imbere cyane. Mu mwaka ushize wa 2025 Perezida Ndayishimiye yakunze kumvikana cyane ashinja u Rwanda kuba rufite umugambi wo gutera igihugu cye ruciye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri icyo gihe yaburiye amahanga n'imiryango mpuzamahanga ko niba batarafatira ingamba u Rwanda cyane badafatira ingamba u Rwanda, intambara izaba ya rusange, ashaka kuvuga ko Burundi butazicara ngo burebere, ahubwo buzitabara ndetse bugateza intambara igera kuri bose mu karere. Ntibyagarukiye aho kuko Ndayishimiye yigeze no kugirana ikiganiro n'igitangazamakuru mpuzamahanga cya BBC. Muri icyo kiganiro yatanze ubutumwa bukomeye ku Rwanda bukoresha imvugo y'ubushotoranyi igaragaza ahantu intambara yanyura. Yavuze amagambo ati u Rwanda nirushima gutera ibujumbura ruciye muri Uvira muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Ibi bivuze ko yavugaga ko nibagerageza gukoresha Uvira we azakoresha intara y'u Burundi ya Kirundi hano ibintu u Rwanda, by'umwihariko intara y'amajyepfo n'iburasirazuba mu Bugesera, kugira ngo agabe igitero cya gisirikare gihita kigana mu murwa mukuru Kigali. Perezida Ndayishimiye kandi yakunze kumvikana mu bihe bitandukanye yiyemera avuga ko u Rwanda rutagira igisirikare cyangwa rudafite igisirikare gikomeye kurusha icy'u Burundi. Mu mezi ashize yumvikanye avuga ko yigeze kurwana n'ingabo z'u Rwanda ku rugamba, bikarangira azinesheje. Aya ni amagambo yagiye avugwa n'umukuru w'igihugu agamije gushyushya abaturage be ndetse n'ingabo ze, abumvisha ko u Rwanda rutsindwa kandi rwatsindwa. Gusa ibi byose bivugwa mu gihugu mu gihe igihugu cye gikomeje kujyana umubano wihariye kandi udasanzwe n'umutwe terabwoba wa FDLR ufite inkomoko ko basize bakoze jenoside mu Rwanda. Ibi ni ikimenyetso kigaragaza ko inyungu zabo zihura zose zishaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ikindi kintu cyateje amahano akomeye cyane mu rwego rwa diplomasi ni amagambo Ndayishimiye yavugiye mu murwa mukuru wa Kongo Kinshasa ku itariki ya 21 Mutarama 2024, ubwo yari yitabiriye umuhango ukomeye cyane w'irahira rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ndayishimiye yafashe umwanya aganira n'urubyiruko rw'i Kinshasa imbere y'imbaga, yahamagariye yeruye urubyiruko rw'u Rwanda kwigomeka no guhirika ubutegetsi bw'igihugu cyabo. N'ikintu cyari kidasanzwe muri diplomasi ya Afurika. Guverinoma y'u Rwanda ntiyacecetse kuri ibi. Icyo gihe u Rwanda rwasohoye itangazo ryamagana byimazeyo iyi myitwarire. U Rwanda rwavuze ko kuba umuntu w'umuyobozi w'igihugu yahamagarira urubyiruko rw'ikindi gihugu guhirika leta yabo biteye impungenge zikomeye cyane. U Rwanda rukaba rwarunzemo ko kubona umuyobozi w'igihugu cy'igituranyi akora ibintu nk'ibyo ndetse akabikorera ku rubuga rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kuko byari mu birori byitabiriwe n'abakuru b'ibihugu benshi. Ni amahano akomeye kandi ko binanyuranyije n'amahame yose agenga uriya muryango wa Afurika yunze ubumwe, abuza kwivanga mu bibazo by'imbere mu bindi bihugu cyangwa gushyigikira ihirikwa ry'ubutegetsi. Inshuti bakunzi bacu rero, uko bigaragara ibintu bikomeje gufata indi ntera. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wongeye gusubira urudubi nyuma y'agahenge kagaragaye mu myaka yabanje. Ikigaragara cyo ni uko umugambi w'intambara ucurirwa igitega ni Buruseli uhari, ushyigikiwe n'imbaraga z'amahanga, inyeshyamba za FDL n'ibindi bihugu byo mu karere. Drones 5,000, ingabo 50,000 n'intwaro ziremereye byose biteguriye urugamba. Ariko nk'uko ba Perezida Museveni na Ruto babiburiye Ndayishimiye, akarere ntigakeneye izindi ntambara. Imbaraga za gisirikare z'u Rwanda nk'uko Ruto yabigaragaje akoresheje urugero rwa M23 ikubye inshuro 100, zerekana ko kwishora muri iyi ntambara kwaba ari ukurimbuza igihugu cy'u Burundi. Kwaba ari ukurimbuza igihugu cy'u Burundi. Ese Ndayishimiye azumva inama za Museveni na Ruto asubiza inkota mu rwubati? Ese Ububiligi buzakomeza
gusunika ibihugu byo mu karere mu ntambara no mu makimbirane asenya ibyagezweho mu nzego z'iterambere. Ibi ni ibibazo dusigira buri wese ukurikiye aya makuru mu gihe isaha ku isaha akarere gashobora kwisanga mu bindi bibazo bitigeze bibaho. Tuzakomeza kubakurikiranira aya makuru amanywa nijoro kugira ngo tumenye niba ubuyobozi bwa Gitega buzabura amatwi bugashyira mu bikorwa uyu mugambi, cyangwa niba diplomasi yo mu karere izashobora guhagarika intambara ishobora guhitana ubuzima bw'ibihumbi by'abaturage b'inzirakarengane. Murakoze cyane gukurikirana iki kiganiro, mukomeze kugira amahoro n'amahirwe kandi musangize iyi nkuru abandi kugira ngo nabo basobanukirwe ikirimo gukorwa inyuma y'amarido muri diplomasi y'ibiyaga bigari. Ndabashimiye.